Nɔvi lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ Ekristo me. Nɔvi lɔlɔwo katã si nye amegbetɔƒomewo katã siwo tɔ sena egbe ya. Miawo katã megado gbe na le egbe hã ƒe ŋkekenyui hã me. Elabe Aƒetɔ Dziƒoʋĩtɔa egave nye kplo nu aleke be ŋkekenyui ya negasu nye kplo si to eƒe dɔmenyo kple lɔlɔ kple nublanukpɔkpɔ eye to eƒe amenuveve la me alebe ŋkekenyui ya gasu nye kplo si eye wòdze be miade akpe nɛ. Fofo kɔkɔe mieda akpe na wo de dɔnyo siwo katã wɔm nele le amegbetɔƒomewo katã ƒe agbe me eye vevietɔ ame siwo katã le tia na ɖokuiwo kple ame siwo katã ƒe klo hã la va dze na wo kple ame siwo katã ƒe aɖe aƒo eme be wo Kristo Yesu koe nye Aƒetɔ vava la. Miedo gbe ɖa le wo Kristo ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me eye le wo ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa egbe sia ɖa le. Gbɔgbɔ kɔkɔe nakpe ɖe mia dometɔ ɖe sia ŋuti be miagate ŋu se nyanyui si ke negatsɔ na wo dukɔ egbe ya la ne wòate ŋu atu ke le xaxawo ɖe kpekpe me. Miedo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Amen. Nɔviwo miegado ɖe mia dzi kple Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me mi le zɔ ɖem le eye le Mawu ƒe lɔlɔ gã la me eya ta ye nenye be Aƒetɔa tsɔ nya de nu na mi la mi medo nakpe egbɔgblɔ na mi o. Dɔda siwo wònye na mi be ne mi xɔ nya tso miaƒe ɖela abe gbetakpɔlɔ siwo mi nye ne la mi magbe gbɔgblɔ na mi o. Eya dzi ko mi le va se ɖe si ke ko ame sia me adze si nyateƒe ya eye nyateƒe ya ƒe sidzedza awɔ miawo katã vovoviwo alo ame siwo ame ɖewo yɔ be ablɔɖeviwo. Mawu ŋusẽkatãtɔ ma ne nɔ kple miawo katã le egbe ƒe ŋkekea hã me. Ke egbe ƒe tanya si ke miawo katã miagadzro me kpɔ le Mawu ƒe yayra nu la ye nye sia bena dzɔdzɔnyenye ƒe etɔsisi mavɔ la. Dzɔdzɔnyenye ƒe etɔsisi mavɔ la. Eye miaxlẽ enya sia le Amos ƒe agbalẽ eta matɔ kpukui blavɔvɔ ene me. Amos chapitre 5 verset 24. Amos chapter 5 24. Amen. Miadzi le ƒegbe me. Nyadzɔdzɔe nesi abe tsi ene eye dzɔdzɔnyenye abe etɔʋu si memiana o la ene boŋ. Nyadzɔdzɔe nesi abe tsi ene eye dzɔdzɔnyenye abe tɔʋu si memiana o la ene boŋ. Amos ƒe agbalẽ ta matɔ kukui blavɔvɔ ene me yemi xlẽ teƒe ma le. Nɔvi lɔlɔtɔwo, nu ka dim Aƒetɔ le tso mia gbɔ o abe ame siwo ŋutɔ wɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu ene o. Aleluya. Dzɔdzɔnyenye abe tɔʋu si memiana o la ene. Ye gɔme ɖe. Nɔvi mia katã mi nye bena egota Mawu subɔsubɔ menye naneke o eye esia hã medzea Mawu nu o. Eta nu si le vevie be mianya eye wònye Aƒetɔ mavɔ Mawu vava ƒe didi si nye yeƒe biabia si wòle mia biam tso le biabia tso mia gbɔ enye si bena miatrɔ le edzime. Enye si bena ame sia ame ne trɔ le eƒe dzime atrɔ ɖe Mawu blibo la, atrɔ ɖe Mawu blibo
alebena novilo to alebena mi maga no mau subo aji le gota dede ko o mi maga no poto ano mawa subo le gota dede ko o elabe gota subo la naneke meleme o eye matema adevi na ameade ke ha o eye metu ajijona mau ha o novilo loto inya siadibe yade nya enu de komenami elabe nu kero leji ingbe hiheme sikemi atomi akpo emi adoje sibe ehiabe amesiema ne trode apetofo molaji na vovo popo blibo le Yesu Christo pon come amen eye tamia ji la pa fe kwazarea le ya de come après ce que mon Dieu na mine le Yesu pon come amen balisi que amos pagbale etamatoya ne onto le chokukui bla voli kome chokukui bla voli kemela che bla voli amela ala sende come nuka peto tibe ya gona mi le fiyo maulo loto kilomi alegbegbe mi eni bena ye lomi alegbegbe eye mediabe nubu boaleke nanye mohenu le mia amesio olola do me ple eyama o mau lomi alegbegbe eyata medina be enena note de eya ple mia do me ke la nye mohenu nami bena mia pe kachacha ple yamala nanye enujojro o eyata mau dina gbe siegbe lepe lolo galame plepe manuve galame plepe domenyo galame bena ya nabe amesiemla eka dodonyo ne no yeple amesukata ewola dome e kape kadodo siane nani e wa nani dala e yabe midola tro edewu yemi yobe jimototro amen eyata fatol gbogbo na mi ba ne mi akoima algbogbo na mi ba na melefu mi ape nkekenyo eye mechiwo eye nyema ve mi ape takpepo ase o ela bena ne mi sa nous me vople nous duvo nam han la o ma jewunye o eye nyema nye ko akpo mi afe enu enyi dami o fe akpeda vosawo o tewo hawo fe di demegbele gbonye wo sanku fofo le tome vem nam ke nu si ke dia munyenye enya jojoe ne si abe echi ene eye jojo nyenye a abe etobu si memiana o la ene bom novi lolowo nyatefe nya onyebe egbela nene ma no le yiyema eye subo a eba tro no metohiade ke mi ama yobe nu tohe onyo aba tro no bubuade ke mega jiama onu kurao eye ta egbe fire de va le gbo vam be na tokpo wo subo gbo me gbo ne koko le ma ofo nya mebe ma subo va vatola yenye ma ofo yenye nouveau chichi yenye jimetoto va be na tozi amajoche le Christo me eyata nyala bia mi ba mia mesio katale enya ya sem gapopo yamala apoto be ya don kuji no bena agbagba su katale le jejem eva ye pe gbedo homala no hajim na seye chomla esio katala mo vena lo ikurao menye penya kurao ela be nu de kakoyel bia chokbo bena na nye amesike ano abe amesike
dople jojo yenya abe tofu sime miana o la ene. Alléluia. Eye ta ole vivide ne nyekro. Eye ta ole vivide ne nyekro abele sikemele ko ene. Be mawa edibe mi okata mi atere un blibo. Alléluia. Mi atere un blibo. Be mi akli eya kle relationship alo mi akli pe cadeau do la na nyo cadeau do tokeade. Alléluia. Ma nyo sike anyebe wa globe mega well. Alo waya, alo mega well la. Alo actual list, alo anglo daribe yo ebe ma oya, ya obe ya oya la. Menye nyama glomi le. Nous si keleve viebe maudibe ya pocho bola. Yinyebe lesikene chowoji. Di dile jiome. Be ya nagbede maufe emo tatanu. Abele sike mianto minyebe Yesu globe yenye mola. Agbela ple nyatefele la. Na zode moke afeto tanami la ji. Kenye Kristo. Bena de pokpo nyatefeto na to su asio. E nyama enye leve vire. E la be menye wa gbagba jeje. Me na nule chechi. Me wa subo na mau. Me wona ya la. Menye nyama ye o. Afeto be mo katala. Onye enusike me gogo yakura o. Vodidi cho miagbo afeto di cho miagbo bena. Nusia lusike miaola. Mi akwe bena mi le womde afeto fe didinu. Alléluia. Yepe didinu. Bena nusike ya afeto lona la. Yeke ohane lona. Eye toma mela. Ala gbe nous le nous siokata me joajina afeto la gbo. Nous siokata me joajina maola ala nyao e ala gbe nous le gbo. E la be ne trop zi amejojui. Abe tovu si me miana one ola. No vinye. Ke ala nya nous sike maulona. Eye enumake oha na lo. Eye kabala à la chite et à la gbenu le nous sukata chitre de mopo lolo nti nyama oye nye mopo gbesile didi na nyeklu egbeya be mi anye be nene mama ulo mi ela bena abreke yese habrele yese afagbale tagban kuku we de kayire we adrem de ne ya ne mi ahle fidele ntia egbogo na mi bena afotobe nuka mi afa akpeda vosa gbogbo awo nam biabia e na mieva be yo ado le enkunyeme la ameka bia esia chomia sibe nya no afofom nye hohonu migasa nu movosa nu enudu vosa alakpato azon o. Alléluia. Jujodonu nyongu onyenam. Jujodonu nyongu onyenam. Jinuye yo. Jujogbo ple gbefa dede o. Gbefa dede takpepo ola. Nyematen adoji acho alakpa. Ple etakpefo o melefu miape jinuye yi o ple miape nkekenyi o ozu agbanam eye o chocho glom ne mieke miape abola macho nu nkume de mi eye ne mi eli eko gbedodora ogegegli han la nye ma se o ela bena evuyo asime na mi lechi mi klo mi adoki ohun mi de mi afe
enuwɔwɔ vɔdiawo ɖa le ŋkunye me eye mi dzudzɔ vɔdiwɔwɔ. Alléluia. Mi srɔ̃ nunyie wɔwɔ. Mi ti enyadzɔdzɔe yome. Mi xɔna ame siwo te ɖe anyi. Mi drɔ ʋɔnu dzɔdzɔe na tsyɔ̃eviwo eye mi he nya na ahosiwo. Nɔvi lɔlɔawo, Mawu ƒe gbe ɖie ya. Nu si ke Mawu didi tso mía gbɔ koe nye enyadzɔdzɔe. Nesi abe etsi ene eye dzɔdzɔenyenye abe tɔʋu si memiana o la ene loo. Alléluia. Elabe praise the Lord. Ame sia ame si tia dzɔdzɔenyenye kple lɔlɔ vava yome la, eƒe asi atu agbe dzi. Eye menya be ame sia ame la agbe mi le didim kple dzɔdzɔenyenye kple bubu kple nuna dzedzi na mi ne mianɔ agbe abe sika aƒetɔ di tso mia gbɔ ene. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo nyasiawo ne yi ɖe dzigbɔ na mi ne miatrɔ ɖe Mawu ŋuti blibo ne miatrɔ si dzɔdzɔenyenye ƒe vudo si memiana o la ene. Ye gɔme be dzɔdzɔenyenye ƒe agbe mianɔ. Nu si ke le teƒe la ye miawɔ. Nu si ke dzɔa dzi na Mawu la, nu ma ke le adzɔ dzi na míawo hã. Eye minya nu siwo dzɔa dzi na Mawu nenye be mitrɔ zi ame dzɔdzɔe le eya me la, miadze siwo katã. Mawu ne yra nɔvi nye ɖe ne kpe ɖe ŋutiwo ne nase nya egɔme ne aƒetɔ na yra geɖe to eme loo. Akpe be ese nya yawo to nɔviwo kple wo Mawu ƒe dɔtsɔla si ke nye Yesu yo oyra Mawu lolo amfadziɖola tso True Forgiveness Mission Australia. Mawu ne yra mi kem. Medi ma gbe na mi be miava nɔ Mawu nyawo wɔ le français gbe me kple English me. Fɔ miawɔ le vidéo me. Ne ame siwo ayi ɖe True Forgiveness Mission dzi le vidéo me woate ŋu akpɔe geɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu ne yra mi kem. Amen.